Acara ini disponsori oleh Pamirsa Satpol PP Badung saya nincapang usaha pengertian penduduk pendatang utawi duktang ring widangan Kuta Selatan utawi Kutsel Badung. Napi malih ring tengahin nyanggre puncak konferensi tingkat tinggi G20 megenah ring nusa 2 bulan November saneja girau. Penertiban saniraja kemargiang inucap wantah metetujon nambakin gangguan ketertiban umum tibum miwah ngerakse ketentraman masyarakat Tranmas. Sekadi sani kemargiang ring wawidangan Kuta Selatan. Ring pemargi panreptian inucap kepanggih pitung dase sia diri duktang. Ipun durung nyangepin prasarat administrasi kependudukan sane merupa surat keterangan penduduk non permanen PNP. Manut Kasatpol PP Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara, panreptian duktang sampun rajek laksanayang. Dane nelatarang, kepanggih pitung dase sia duktang, miwah petang dase sia sane kantun jenek ring kelurahan Jimbaran, saha kalih likur diri ring kelurahan Benoa, tur kutus diri ring kelurahan Tanjung Benoa. Kawawahin, dasaan diri inucap kejantenang durung naenin nglaporang angge ring tetiga kelurahan genahipun meneng. Sane sepatutnya nih, yening sampun ngeranjing turjenak ring wawidangan kepatutang laporang angge ri sampun 24 dauh meneng ring wawidangan punika. Nenten wantah punika, kauningin taler mekatah angge inucap nenten madue KTP. Punika mawinan, dane ngaptiang majeng para krama sane nue nangkos, mangdane nyarengang antuk ngelaporang kawentanan nipune. Pai ketandane ngaptiang majeng samian krama, sane melancaran ke Kabupaten Badung, yening sampun ngelangkungang petang likur dauh, mangdane ngelaporang kawentanan angge suang-suang. Dane taler ngaptiang, krama setate nyangkepin angge antuk administrasi kependudukan, saha nguningayang alamat genahipun jenak majeng aparat desa, kelurahan Irike. Yudi Karnaidi Bali Pos nguningayang.